Asengene ngana inkulumo lethi lenye yetindwe lenta kube mnanzi kakhulu kuphila kuzowe ngiloko ukuthi la kuzowe asesabi futhi siyati lokho ukuthi uma ngiphila kuzowe indlela leya ezulwini ayindlule titsentam noma titsatinga nginyanye kangakanani noma abantu bangangivukela babeditsa tam ngenxa yeliciniso lokho akungeke bese kwena lendlela leyezulwini seyalahleka noma seyavaleleka ngoba itawundlula kubo cha indlela leyezulwini ayindlule titsentam ingako ngingenandzaba nekwenyanywa ngumuntu angenyanye leliciniso anginayibuta kuye indlela leya ezulwini kuyavakala now kule sihloko lengifuna ukukhuluma ngaso lapho khona ngibhekisa engwenyameni ngicela nje ingwenyama lokuthi awu ngwenyama sicela ukuthi lo make lo asheshe ashaptela abuyele emuva sihloko lengasithula ke sitawuthi iTaiwan ayizondwa ngimi kodwa izondwa ngule spirit ngile ngihamba naso ngule ngelozi lengihamba nayo ngiyo lele zonda leTaiwan akusingimi personal mina ewandile ukuthi hey mina ngiyayizonda iTaiwan cha akusingimi ngule spirit lezonda leTaiwan manje ke ngwenyama yemaswati ngiyasihlonipha ke le spirit ngoba le spirit lesi ngisho lalele ngakuprofetha ngaso lokutawendeka eveni excuse me le maswati ngisho futhi lebe ngithandaza ngaso kuNkulunkulu ukuthi akumane kube nje eveni le maswati kungako ke ngisihlonipha ngoba lithi livu laNkulunkulu hamba nale ngelozi ungayiqunuli angithanzi ke kusicunula le spirit ngenxa yeTaiwan so lokho kusho ukuthini kungcono kusacrifice ngale Taiwan kunalokuthi bese sengiqumla lengelozi uyavakala so ngwenyama ngekuhlonipha lokuthi lobudlelwane lobukhona lesevele bukhona bubudzala kodwa ke sitawucela ngwenyama ukuthi siphinze sihloniphe nalomoya longcwele longiwona ubusa lelive longiwona ubambele live kunyenti lokwendile lo moya loingcwele ngithi awuchaza ngalenye lemalanga nginikhumbude lokuthi kodwa moya longcwele wendeni sibuyaphi emuva Solomon moya loingcwele alibambile lelive manje ke kungcono lokuthi sacrifice ngale Taiwan now nyalo sibonile indiza seyimcithile make Tsai Ing-wen o president wase Taiwan sekude lesi singasakwenda ngoba kube emandla besinawo ngabe sivele samncanzekisa nje angekefiki nekufika noma ke samhoha lapha esikhuphe but sovele ufikile ngithi awuthi ngengwenyama memukele umphathi kahle isivakashi sakho lesi kodwa ngwenyama ungamniki umbhobho waleli vela yaseSwatini angagibeli nje kupodium bese uvusele emaswati angawafuseli nje angakhulumi nje embhobheni wemaswati angakhwehleli nekukhwehlela nje angakhulumi nje embhobheni wemaswati ungamniki nje umbhobho ngwenyama ukuthi address emaswati ngoba lo make livukela mbuso ngeke kulunge ukuthi emaswati addresswe livukela mbuso lo make livukela mbuso lona wena waphakathi so ulungile ngoba sovele ukhona akangena ngene lapha nalapha la ungamngenisa khona kodwa angaphithiteli kakhulu lamkhathini wemaswati alibale kuphe kuminglisha ngoba info lembi yathathelana tase kubhunya lo moya lo emafefenyana lo moya lo wekuhlubuka lo moya werebellious lele singawufuni ngoba lo moya lona usokolisile lona 2021 usokolise kakhulu lo moya lo kwanyalo live lethu lisafuna kuhlala phasi kahle lizithe sesiziniwe kumama Ndondolwane ngako ke yonke into lehamba nerebellion asifune singemaswati thina singemaswati sihlobene kakhulu manje lokho kuqabana sodwa nje sibekuqabana asikufuni manje lobukhona balomake lona loliphunga lelibi liphunga lale rebellion kutawuse kulento seyasibhunyela nathi siyaqala ubone emaswati sekangena emgwaqweni sekaphamisa emadolo sekenda ema border blockade kanzi kubhunyelo moya waseTaiwan phela niyokhumbula lokuthi le Taiwan vele livukela mbuso lokho sizakhuluma singagegisi iTaiwan ikusukela ndulondulo ibuswa ngema empire ase China ingako kunale one China policy bonke laba so
baphethwe nguXi Jinping. So lo Tsang Ing-wen lona asiva lokuthi na sothi namathelisa njani kumamelika ngoba eMamelika anempumulo livolontiya livolovolo impumulo yabo abafani neMashayini kodwa yena sofuna kuba namathelisa naMashayineni. Now le Taiwan le sengishilo ukuthi beyiphethwe bevele iye China ingako kuthiwa namhla iChina on Taiwan isifunza iprovince yase Taiwan kuthi ke lapha ngeminyaka yama 1880 kwaba nesino-Japan war lapho khona iChina yehlulwa iJapan. iJapan yasithatha lesihlenge lesase Taiwan yasibusa ngengane. Manje ke kwathi lapha nga1942 emva kwempi yemhlaba emangisi ke neMamelika umhlaba UN wasuyayithatha manje le kanjani ukhafulisa le Japan le Taiwan uthi iTaiwan ayiphume eJapan bayimuqa iJapan le Taiwan ayayibamba ke mangisi isikhatshana ngoba asakhipha lo moya weJapan la kulama Taiwan. Emva kwaloko ke emangisi afuna ukuyibuyisela emva eChina ngoba yase China vele iyasuka ke manje lamavukela mbuso wona akasafuni kuye China ona sekathi sekangema sathi mele ona sekathi busa ona futhi sebahlobene neMamelika. So lokho ke qualifies them ukuthi sibabite ngekuthi ngemavukela mbuso. So emavukela mbuso ke wena waphakathi asifuni ase address singemaswati ngoba thina siyayithanza ingwenyama siyakuthanza ngwenyama ngoba wethu ingwenyama yethu. Manje lo moya wemavukela mbuso lona utase sewusena sesiyahlubuka sesiyakuvukela sesenda nayo into lesayenda ngathi nga2021 asikufuni ke thine lo ingako singafuni lo make ngoba lo make lona ulandzelwa ngileliphunga leli lemoya webuvukela mbuso lo moya lona wemadimoni asikufuni ke lo moya wemadimoni ingako sithi asikufuni obudlelwane beTaiwan ngwenyama ngoba sowuvele ukhona njengoba ngishido akusale tinyawo takhe nje nithi igqoqa ukuthi tinyathela kuphi nakuphi angamani nje aphacude nje emkhathini lamaswati ngoba into lembi yathathelwana embeleni kube bekuya ngami ngabe simhohe lapha esikhuphe savele samfaka eoffice lapha esikhuphe sasihlala la wena kunene lo mcimbi utawuthatha television nawuphela uvele ubamba indiza machine yakho ushaya ifly machine nako ubuyele emuva eTaiwan ukwazi indlela uyahamba ungakasonzeli kakhulu nalama Swatini kepha ngoba sowungenile ke vele sowukhona sesitawuthini akasale aphathwa kahle kodwa ngwenyama kufuna ngiwaqwayise emaswati ngale nkulumo le ukuthi Thekwane akangene ekhaya kungena kwaThekwane kungumhlolo Thekwane ufuna umkhalimele aseselapha kashane ngoba angazangena ekhaya utawulandzela umhlolo manje ingako ngathi siyakhalima nangalokungena kwalomake ngoba ufana naThekwane sesisho sasilivukela mbuso leli sahukulu asingene ekhaya sahukulu asingene ekhaya tihlahla tinengi tigcwele tonke letiganga leti sahukulu asikhalele emahlathini sashiyekela lehlahla leti satokhala lakhaya kusho ukuthi kunemhlolo lotayo manje ke ingako ke lo make lona asimnambithi singemaswati ngoba sahukulu asingeni ekhaya bekalunge khona lekhashane even lakhe futhi ke ngwenyama isiswati sithi sengikhulumile ngaThekwane Thekwane akangena ekhaya nesahukulu asingene nemfene wena waphakathi ayingena ekhaya ungena kwemfene nje kungumhlolo imfene nje yangena ekhaya umhlolo loyo imfene ifuna igangele emasimini lekhashana ingangene ekhaya siyangena ekhaya lemfene lo sengumhlolo loyo manje kuyafana ke naloko lo make asimtreat ngaleyo ndlela leyo ukuthi kungena kwakhe kufanele kungena imfene kungena kwemfene la ekhaya so ukuthi ngende usale kunemhlolo manje ke kuloko kusho ukuthini kusho ukuthi nasekahamba ufuna ngathi kungaba nemabutho lata ubese ke safumbatha luswayi ngetandla totimbili athi nasekagibele lendiza nayithatha nje kuphakama ithi yenyuka bese lamajaka sekaphosa loluswayi ayahasha lamva kwalendiza athi hamba nawo yonke emadimoni lotenawo avele awukhute ngoba ngwendeka kusana umhlolo la ekhaya manje ufuna siwukhute lo mhlolo ahambe nawo
asifuni lo moya wekuhlubuka la iveni lemaswati. Leli veni lemaswati ifuna liphatheke kahle, sifuna kulibona liya phambili, asifuni nje umoya wekuhlubuka la iveni lemaswati. Ingako simkhalimela lo make wena waphakathi.